tivela wona hi Paseka. Rilikuwa cha mudzimu, rilikuwa kapitale ya mudzimu, ye mudzimu aritela nga Paseka. Sibonga umusa ka unkulunkulu wasenzela iPaseka. Ndiwone mshumo wa Yesu Kristu oba udlela shangu. Ngolo msebenzi lo uJesu wazela wona emhlabeni. Wona ntiro leshikwembu lo Jesu angatela wona emhlabeni. Utile aririto atswariwa ntirho wukulukumba ka hinkwaswo leswi a nga swi endla, a horisa mavabyi, a hanyisa lava feke. Ntirho wukulukumba a ku ri lowu wa Paseka. Ada a ithi shangoni, ada a chila shangoni. Mushumo muhulwane a uri mushumo wa Paseka. Uzile emhlabeni ezwi aphila emhlabeni be azela iPaseka. Khavuripi hapo anga khotsiwa ange ita duru hezwi zwimwe zwa murahu zwa zwi songo ṅwaliwa. Hova ho ṅwalwa mathupo haya a Paseka. Kulencwadi lewanikwa yona ezulwini lokhu kunye koba kungabhalwanga bekubhalwe inhlupho zePaseka kuphela. Oba chidiva zwe oba chikodela zvone chautambula chikotambulela nenambo. Bekwazi ukuthi uzothupheka athuphekela mina nawe, beasutiva kunde kuhluphekeni nihluphekela mina na wena. Himbonile kusukela wa mune, himbona tore wa mhlanu akari asisumetiwa ayisiwa manzini ya xiambalo. Romuvona ubanga lavuna na mulava lavutano achikosukumedziwa achikoiswa thana na xipambano. Simbonile kusuka Thursday na izolo akha aya exihambanweni. Vachiumbula bya n'wana miya nga chikoiswa xipambaleni byo va songoleriwa. Ma u nga khumbula kahle ma yiswa exihambanweni bekungekho lula. Oba chitwa zwoṱhe n'wana miya nga ndikumbula vachiamba zori upfi dzisamboko dzava chimudiya ngadzo chivaka chidiya hova uchikwatiwa na nama uchikoitorwa kuchini hanga na vona. Bekunzima mabamshaya bebamshaya kuphumele nyama negazi kwenzelwa mina nawe. Ndio bala verse yashu ene pala imkala babala hone Luka 23 verse 33. Amen. Wasika petune akwitikoni dzavatu vamuvamba hone navala vachinyi mumwe ngatungo ya chanda chaula mumwe ngatungo ya chamona. Uno Yesu ari kotsi yanga mangwele vaurya vadhivi chine vaiti vone vakoveka na ngumo dzawe vachiita madhemo. Vatu vone vavavoima henepo vachilavelesa vamushonedza vena vaulwane vari ova achichidza vamwe ngadzidzepo arali ene Kristu munangiwa wa mudzimu navadziyambi vamugodha vachiisa mupombi ya ene vari arali ukhosi ya vayuda ndichidze ndantato yawe hopa homwalwa rumwalo nga ruwambo rwavagerika na rwavaroma na rwavayuda rwari uyu ndiyene khosi ya vayuda. Mumwe wa vana vachinyi vovambiwawo amusema ari arali uKristo ndichidze uchidze na rimwe. Ula mumwe apindula musola ari atsina na iwe aukopi mudzimu ngeno ukomboni ntina ene ava rine zvorifanera ngauri riitwa zvakadzitodhera nga mishumo yacho. Hona uyu hana cheachino amba na Yesu ari rena unyerero uchisvika mumusomo wake. Yesu ari godi yauvudza namusi udzoba nane paradiso. Amen. Rikorikuwa hakala ka verse 41 vari hona munhu musi ovangwana itsila pondi mbili hoyu mumwe achikosema Jesu Kristu mara hoyu mumwe adhuungula zori nendipo vambonga mulandu wa kuchinya. Sibonile laphala verse 41 ukuthi babambethele esiphambanweni bembethele abantu ababili. Lo munye wamthuka, lo munye wabona ukuthi hayi mina kangibethele ngingayezinto zami. Ndiduba lori nena bona mwana mianga ridibone nasi. Bathi dibazo Jesu Kristu uthi ola chipambano nga mradu wa zvivi zveri na raita. Uthi ochira pasha
3.5 years ufina mazimbi mulomoni wawe hambo wanana mara nana mono roshifarungana nibangala mera babenga nibangala mera basema mara hoyo hoba usina chibicha yaita mara nasime ko hana dora bera mtimo babe zibizabo hoyo huwa kwa zote asipindule asipajira zorine nabo nirichitiwe bado wana mazira boranga mladu wa tabutatu wala pamchoma bathi ilanga elide lokuthi omunye nomunye azibheke azibone yena bathi uJesu waphila 33.5 years kambe angakhulumanga amanga ngomlomo wakhe thina sikhulume amanga angakanani thina siyenze okungakanani yena bamhlupha bamshaya kodwa angaphendulanga angakhulumanga ilizwi elilodwa thina sikhulumeni ngemlomo yethu uphekile ngenxa yawo nami Yesu Kristu loka akana abuanga hlamuli ashitika kumina namuna ikona ifanele iponisiwa se eka masukura namuntlha mingapfumeli ku tlhela kambe leswi mi nga tisa swona hi mhaka ku Yesu Kristu loka ri vatile xihambana a ku Eloi ta masabakatani a vula leswaku se tatana ni hetile tirhana ka ta wanyela 43 years ago u ri voni va chidziwe kumina namuna iponisiwa hi rivaleriwa swidyoho mabamshaya mabamhlupha ngaphenduli baenzela mina nawe yakwazi ukuthi kunami nawe ukuthi sisindiswe wathula ukuthi thina sithole usindiso athi Eloi lamasabakatani yasho ukuthi ukuphila kwami kuphelele lapha emhlabeni manje bakhona labafuna ukuthi baphile basindiswe ngenxa yami bathi uSiyesu Kristu asaphinduli bathi museba bathi uthupha abathi ziba unamle nabone baleka khona ochiziwa balona babukosi babaloni ari Eli lamasabakatani asifamba zona kuthina ashangoni waphela sasina ukofana nochizwane nabo shekara mina namhla ngati twele kusona mfana nalwa angabala bula xihambana na ku hosi kuni anakanya ifulo na mina ngabula hi nomo una fika noma mutatu ku hosi fika ina ona mali anakanyi atina ku thela kana na swidyoho noma mi anga vadopela ngapika vona vena na mubusa wa mtsimu mara china mutima sa chifuna ni swivi heso ajifela bali hoyi ori Yesu umkhumbule kusuthishika mubusoni wawo bali naye wongamba uri Yesu Kristu na umkhumbule bali Yesu ofera zwivi zwashu sinakho kodwa nduri neriye mubusoni wawe nangu ukhulume ukuthi Yesu umkhumbule bofika ngubusoni wakho bathi nawe ungakhuluma namthetheni ukuthi Yesu nami umkhumbule bofika ngubusoni wakho ngoba sonke lapha sifuneka ebusweni kaNkulunkulu hlamula lo Yesu Kristu angahlamula muthu hi xihambana na aku Yesu aku eka xona kunene ndzi ri eka wena namuntlha umfi namusi zwino ndi swipio zwivi zwine va fika Yesu Kristu a nga swi xikwa loko hambana vona hanga vathu va muchino va na swivi zwinji khamsi va vuvulana vathu mara vona vathu vulani muthu kambani wa mazwivi kambani wa mufeve kambani wa swifamusa wa mudzimu hetswo chivi kama chilate nhasi Yesu waphendula wathi namhlanje ngizoba nawe embusweni kaNkulunkulu bathi manje wena uwenzeni lokubona ukuthi uNkulunkulu ngeke amthethelele bathi ngabanga kuphela ububi kuphela wenza ububi bungakanani lokubona ukuthi uNkulunkulu ngeke amthethelele bathi uJesu angamthethelela bawukholwa kuphela bari mina ekathini yampilo vona uthini manje enhlizweni yakho namhlanje vadifela kuvona ka kura vathu vote ubona umuhle kudlula abantu bonke miri yini namuhla mitivona misasekeli kudlula vanhu hinkwavo a swi mi fanelangi leswi Yesu Kristu a nga lwa matsini ya xihambana vavona tisongo va fanela swa Yesu a yikiwa thalani ya xifambano leku vona ku nga ku fanelanga loko Jesu wa endliwa eswifambanweni Yesu Kristu a tipindula u ri namusi xava swa zwino nga masiya uJesu va phendula u thi namhlanje kuthiwa kuti manje emini loko Jesu a hlamula u ri namuntlha swi vula ku sweswi namuhlekani leswi hu tshorabhela vone va tsakwenthaxi tlhelo nga rutendo va ri Yesu wanga ho va humulana
uhambula zulu zawo. Mase sizofika isikhathi sokukhuleka kumele wena ukholo usahleli lapha esipini sakho. Ma uza lapha uzothatha usindiso. Uzozwa uJesu athi jabula ngoba namhla uthethelele izono zakho. Jesu Kristu achikolila thandela kwamba achiri eni namasabatata. Upi duba. Abana shishisha ngo. Oba kosumbezwe mwana wa muzini. Bamwe bashitanga ko hakunene ari mwana wa shwe. Oba naramanga chipambano. Namasaba mutanya akadifunza. Wamutanya musimwe achina kadzama chipambano. Matiti yakanibarudisha kukomba mwana wa muzini. Fochimana bone bakabona zwana namasero zomukhamu mwana wa muzini. Nabona bakadira wa mujuda. Aba mwana wa Yosefu na Maria. Baba mutira nazo. Baba ya Heleni. Ifadili shwabo kana nanu zdaena wa bamkara. Bone bafunza balipira. Mara ifadili abalipira. Hey, kama lipira. Baba mara tikri tote. Kama bakara. Bachita bachihamba. Mara Yesu Kristo hangu. Kama baita. Yesu angakhulumanga mama ngomlomo wakhe na abosheni angayizanga uJesu angayizanga ububi nobodwa emhlabeni bathi thina sizoni senze ububi obuningi amangala wasiwakhulumi nazophela kuphi nazona umuntu angazondanga uJesu nathi siwakhulumile uthi ubathethelele ngoba abazi lento lebayenzayo manje thina ububi bethu lobubuye phela kuphi. Chila timune wacho. Yesu kuna mtu mchomba ngorali. Na kwa nini bazumbula zona bendo kuna benda zipa. Bendo benda nchatungu. Taro kana ndina. Yesu Kristo ndizona ababotana kama ngambani wazo. Obachiriwa achitwa zote. Ngambani wazo bizangana bone. Baba sikipenda kutunguka na masiaro. Kama tinchirichirizi. Uriba wana muralo nuri Yesu Kristo achandele shamba. Uriba kutunga rati nuri Yesu Kristo achandele shamba. Ngamba masiaro auna chichirido sara. Chika wana mchenda. Bathi ububi abulathi umnikazi. Ma ilizwi likhulunywa kanje wena uyakwazi ukuthi yebo mina ngikhulumela mama ngenzile abortion mina ngiyazonda mina ngintshontsile manje obubi bonke babethelwa Jesu esiphambanweni babethelwa esiphambanweni baenzela ububi bethu benzela ukugula kwethu manje kukuwe uthi wena uyavuma yini wena
ukuthelelwa. Ngikumbira ngoba verse 49. Bote baba bachimudiba. Boba bayima ngakule. Yes. Abasazi bomuteberawo bachibva Galileya. Bozibona zvo. Amen. Ufiko. Baba chimutebera Jesu akatifunza. Ufiko ni makakule. Nasoma na mimi leo mapa ana manda. Mwana wangu kuteka teka. Usikona sio kusema hizo chambano. Ufika bafuma kazi. Boyi makakule. Wachikoseta. Napo ngama masiana. Mfumo kazi shishona zea ushango. Mara boko tebera Jesu boyi makakule. Wachikoseta zimune Yesu Kristo koperera hona. Nabona mama sikupechwinga. Baseta zoro kusiana. Jia zito kwa mwana ndo zikishanga. Na meza mfumo kazi. Nisongotenda uyimakule ndarambi watu wabana. Na bafuma kazi ronenga ngoma. Mfumo mtebera. Wachikobona shina kuitwa. Bathi bonke abamaziyo bebemile ngasekudeni. Bathi nabomama bebakhona babheka bathi bebabheka basekudeni. Bathi that is why nathi simile manje asinawo amandla. Bathi nawo ungabhekele ekudeni ngoba kulapha kuwe kuseduze nawe. Nabomama bebemile ngasekudeni mara wena ungavumi ukuba ngasekudeni. Sondela duze ngoba le ndawo iduze nawe. Mudzimu kharitele ngachidzika ipasi. Athi kulukula ngasenza ngomusa. Ndori paseke ya mudzimu aiti. Zviyo izvo ni last year. Na malutakura. Na mautauri toba izvimwe. Ore vangasikipfere kutonga totusara kuraro. Vikasara viritari mashakani. Aikereke herekereke vafenda. Upindia chaka dzote. Na vanga rupamba vachifenda. Na vafenda divahashu. Na vatsonga divahashu. Na vashona divahashu. Ndiye chaka dzote. Vasama dinyaza vatumta zvone. Yesu Kristu ndiwanga. Evangeli asetheli phansi siya phezulu siye phezulu bathi omunye ngathi hayi leli vangeli labavenda ngoba bathumela ngesivenda bathi hayi mhlobo wami leli vangeli labantu bonke labathangana lamazulu umuntu wonke leli vangeli limfanele ungathathi indaba yabavenda kuphela. Amen. Isaiah 53. Chapter 53. From verse 1. Vaitechese zvaubichi vari vadikokudzisa vakara vofunza nere vana vatuko ndinotokudadza murindo ngavapfe vhese ichivarirwa. Verse 1. Ndinyi aneyatenda erahapa chanda cha Jehovha chidzumburerwa nyi otakuwapanda vasadatswane samudzi uchisimua mavhuri oma ovasina une mutu wavonaonaka asina madzanga nauri chimureveresa ova usina chivumbeyo chine ranga uchitakarera munyadziwa ungaredzonga vanhu munna wamatu mudhi wangavurwa onyadziwa runavi atsumbamise rachipatuwo arongori chitungani nawo zvoraro ndimarwadzi achiyawa odhiwesa matungu wa unorineroita ene oriwawo odhitwawo ngamudzimu otsikeledzwa dzinaende orongera zvivi zvazvo yashekanyerwa vuchinyi azvo tamu yauri rine rivone muraro ikaye robodzwa nganto dzavo. Verse 1. Ubani okholwe ukutsho kwethu ubani oseboniswe umkhono kaJehova na ilizwi likaNkulunkulu lithi mubani mulemini muba barithi la mzimu liri ndinyi namusingalo masiyana ngokuba uyakukhula ngaphambi kwakhe njengomuthi obuthakathaka nanjengempande emhlabathini owomileyo akalakho ukuma nokubukeka nalapho simbonayo singamthandi ngoba engenabuhle uyeyisa kathandwa abantu
umuntu wezinhlupheko eludwayele uhlupho sazithukusa kuyena wayedeliwe asamthanda impela wazithwala izinhlupheko zethu waphatha nokudabuka kwethu nokho besithi uhlutshiwe echawa uThixo ehlupheka kodwa walinyazwa ngenxa yezono zethu wahlutshelwa ububi bethu umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwakhe nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. Isonga yiri kupfumerile mani leswi nga byerisiwa swona kutani voko ra Yehovha ri kombisiwa eka mani umirile emahlweni ka yena tanihi hluke tanihi rimitsu leri humaka emisaveni leyi omeke a nga ri na xivumbeko ni ku saseka loku koka ka mahlo ya hina ni nghohe ya yena a yi nga ri na nchumu wa ku hi tsakisa a soriwa a tshikiwa hi vanhu munhu wa mahlomulo la tivaka maxangu la soriweke tanihi xilo lexi yilaka kutani a hi vulanga nchumu wa yena kunene u rhwele mavabyi ya hina u hi tekerile mahlomulo ya hina kasi hina a hi ku wa biwa wa xupuriwa hi xikwembu wa tsongahatiwa kambe yena u tlhaviwile hikwalaho ka swidyoho swa hina u tshoviwile hikwalaho ka ku homboloka ka hina mipfimbeti leyi nyikaka kurhula yi le henhla ka yena kutani hi tshunguriwa hi timbanga ta yena hinkwerhu a hi pepetseka tanihi tinyimpfu a hi famba un'wana na un'wana endleleni ya yena kutani Yehovha u n'wi rhwexile ku dyoha ka hina hinkwerhu va n'wi xanisa va n'wi tsongahata a nga pfuli nomu ku kota xinyimpfana lexi yisiwaka eku tlhaviweni ni nyimpfu leyi miyelaka eka lava yi tsemelaka voya a nga pfulanga nomu. Jesu Kriste xikwitwa zo ko vona ngo zwizwa ngana vona rito ra Xikwembu ri ku pfumerile mani leswi nga byeriwa swona ka kusukela loko paseka yi sungurile i mani leswi karhi ka mbilu ya yena a ku himpela Yesu Kriste a rhwala mahlomulo ya mina va do tamula u swikalini Yesu Kriste o hwala va do tamula yo guma ngapi ni yena mulamuli loyu hi yena la hi susaka emihlupheni hinkwawo ku xaviseka hinkwako byelani Yesu Kriste namuntlha a wu na xiticha byo sala vona va xi tenda leswi endlaku leswaku rixaka ra ka hina hi nga kumi titsolo ta Xikwembu a hi pfumeli eritweni loko ri vulavuriwa evhangeli a yi na masalamusi kha va tende mudzimu kha va tende nga xirizi va tende hi phila mutsini Oh, yeah, you boy, so I'm